Aha, emergency Ghana TV eso memo bibia akwaba. Enne your story ayensaka ewa hase no Lady B de nasem abeda Oheneni ewa Sompa TV na asema ababawa no eka no ose ono die ewiase we a obaye no bibia ebeye ni bia no efine maame eninti ye moa no anase ye hwehwemu emfama no eninti ye nsem ne ebekọ ne akwakohwe video no aba ye ba na mabedi wadwenche de afa asemu subscribe na like na fa comment so eba comment section na asiyenko nkohwe video no emrasisia. Number 1 mommy oba mommy ehina mommy free a oba ye enkoransa bono mare mu ba ne kontom krosolu wan wo bo ne kwadu dazite lareba ono so wo hin obo ase naze die naze buta die buta head no what oda you call mommy e te say nyame admo ma ko yan sorry pacho me call Christ apostolic muchi asay me ase me ko ya cheka krade me ko ya cheka krasa adwuma me awata ata so ntime manu gumi so amam sara me nya kwan akra na why wo server set to so mo yesay omo ya 90 ya me sara me ye fie adwuma o ma yesay o fie yesay 27 o ma 9 server set let to aso nti me sara me ye adwuma wo fie be wie na ade a cheme me ntime nya kwan ye den to babro no so nsani fa no na bo odin ye me mommy inside the Bible is so. Inside the Bible is so. Sasema me bekan. Sasema me bekan. No kretrodo na me ba bekan. Me nitro. Onyame boa me. Oja. Wo ye di ani. Mpacho ye kalanga na ene frafra ni nyina ye the same by nchichemu nchichemu. Wo di kusase ana. Da bi talanga. Ai talinsi. Nese jankanjaga. Da bi nya kanjaga. Aha tongo anti momo ka frafra utimi kan dare yo yentie we asembe na ade abedai maame na mede na aba be yi anohye maame na mede na aba hanum maame mama ninje wota maame ne friend zen no ndazi bota bai dodo na friend laraba ndazi bota okay dodo na friend laraba maami no mote nkransa kurobi efre ho chede so na kura na ase no chede so na maami ti wonom wa kontokwa saa papa wode me ko ware no papa no na papa ne na badoma ne me maami de me ko ware no papa no mani firi enya papa no do afu a maami no ko kantokwa na papa no de afuo mu niema no na ode ko maami no ko kantokwa bia na papa ndi dia papa ne na ne afuo mu niema no ko sen wa oton a no diska na ko gina na chi o kantokwa pira obi a no waton no de akwa gina na chi ntie ma sa ye school sem kra ye basa ne ho de woni ba de nya den enko udi agoro be ma kra udi agoro begu wani mase sa se ma me kan se chede so bia ni ma eni asem nka se ne ye frelen no be mu danse ye helen selen de onu so chire da so ti ka helen be hunu sa ma mi ka se na ye fa ne san waton ne fie o maton mu fie mo ye sa ne ma no ho no sa no mo ton mu fie no mo koye omokoye no me wo hwa na nne me papa fra me se momi nti me de wo ya ma me sa na wo ma wo ba kumase ha no mitime be chia no na ma de me ne be ma etichere so wonom aja wo ba ne ntokwa sem ne nti se me ka se me di na chia chere so na free buy me pa twan e na wo ma me se so no so wen obo ase okay e de sa wo ne ntamate ye ntamate na fe de baby ne ko no yonko hono no ka se hunhum so na mo ba twede nso a ye ntimo ntem na mo fam yan ka se ya na nne papa no fra me se mo mi wunu anyimu na me se mi nua ben a wose wachiri ba hanatu wonyam na wa me adwane agya no wonkren nti makofa na aba me nchen me so ye security adwuma dan ketewa mu na me da na makofa na aba me nchen nti mia me tena se dwune na me ka se papa panyi de ontimi ntete ba na ma me na kontokwa afiri obo ase ho ayi nkran ho no ma me ma akura na ba me ho no na oba ba eden wo betena me nchen wa wo agya ho no de akura ase bia ni me se akura no ba wo kura mfikyire na akura no wo ye
papa no ese obeba bi na mse me nua no wonya be 18 years wo de ne sika ma wo mu firi ho 2017 akora na nya akora o firi ho no ma o sikro no so wo hunu kro no so papa no ba no na papa no ma akora no ba na papa ne di akira papa no che so ba ye no chere so fo akora bi hu na o mu hu se papa ne nie o maami kunu me maami kunu no o mo se wodi maami achi ama sei ama me ka che so papa ye mfa adwene ba ko maami no nani so ye heja wuyi wania ye nyina ye ya no ba ko yi ani ma na bo nso beba fam se wo di agoro na se bia monye wo so a se obesan ba wachi na papa ne se wate frafrani ibu bentre na papa ne se wate nti ye to honom sa 2025 ye be wura mi papa ba fie ma meti aduane ma no wanti me nkase mo ma me ba beba na da wo ho so ye sei ama ma me nua ne ba no ho asene kra mama na ko sa wo so mo ba bedi nu yi ma papa na nka njere me mete ho na maame aba maame so de che se wo frɛ no fon so kra na ntakwa o frɛ na se wanya kwan amfa gbanya asem wo so wo fle na se bi e kate a wo so wa flash no di no rough na me se maame no 3 days wuntimi ne ntena dan mo 3 days ma kwa apacho sa me de ba ha mi sister se mo mi ya nkwa apacho ba mi di apacho na chi a mewu mi di apacho na chi a mewu be maame ne te sa ta maame twe mpana kora no wotimi ye ekọ be ma na busuafo ko ka chom so mo mpam me o mo pam na me nsam ne ma ko wi a ekọ du ne fi a no wasan sere me wo super mboni ntini ya pam no wo pam me kwa ha no ma wa wo njeme wo so na wo pam me se mo mi ma me ne die na adresa be ono mo nsa woni me nsa no mo kakra na se si ya ne ha me kura me de aba ne se na no bro nyen last 2025 oba ya me kan no obe sabra ni bi wo ho no gu ni ho ni mas me kunu kura te ho no be so be ma bi e di asa frafrafo sei na yi kasie bi wo ho no de ye masa be esono penyina sa na esono ayi akorade on de wanti obegina ho no mo twe mu fa nyum bi nsi suma ye daga ayi why me pacho Kevin yi mame ye daga tefo no why pacho daga ti ye obegina frafra obegina ho no mo sabra ne bi ma omo ma na fans de wo dom no mu bet na omo ba me botire omo ba omo se amomi o ami asapa o satete ne mpabo nyina ebua de siedie Hennessy obi a wonni bi wo so bola wo bosa bonten so wo body siedie Hennessy de obekọ ne lolo fa me na me di bi so no so no de ko ye ana ne wo ya nyina kire sa walegu obeduru ye no wotimi no nsa na wabaje bench na oda me ni kunu fie honom na woda ho mo mi koto nsa se ebra me na makoto na da na nso koto manya obe sora ye dede wo honom aha me manya obe sora ye dede wo honom de aha me nti esa me kokko ye de bre no o ma mi so tumi dane bronsam tena wo so esi ya ne me ya kura ne se wasan ba ehi 2026 ye wura mi 5 me wo ya 3 months oba ya fan se 5 ya obeduru ye wo de de Africa bu na esi ya wo ba nam se ma adan ai wosimi ye die nden ya me ye die chasansem bebre nan ye wunim ade achiye anuafo no mo yesen ya nan omunyina suro no omunyina ntimi nka o omunyina ntimi nka sa me fra ubete nsama ka Mr Boy krank obaye Mr Hwade ma mi tuko kuma se foforo o ma ye fa nse be ma no jano e ko fa ba de bre no e ma Mr ka che be ma nse wo ma me na wadi na chi no wo de me bo be bre me be ma no duam de ka de me bo kokoma no woni mi akogu awade no wa wale no e de oba fofora koma be ma no e ma mi sister asem we sie me fra mi sister no wo ka Dompasi police station se wo ba frɛ ho no ma me we mo ma no sign bond wo ne ma ye ho ye mie no ho still omo sign bond ama omo chi no no wo hyere ye no ho se wawu na omo de light bi shock no omo de light no shock na wo da bi wo je so ba wo boni din a obo ase minim se sa abde wa se ho no akrash ya man so omo hwe a wa se ho ma me no no wo mfie sen owo be 57 na 56 o ma me no na ne ho dene no Adazoa osunwa wonsunwa na ne ho dene hwemani we sei nanu ya wo ba ye ya wo se yan
ni obeye bi obeche me de me akobia ai me bi me me sister chene tumu ntime so aba ono obeche me atum ama odin se be wo mani me pray ne se me se wo ma police beche me ne me ba 3 months yi adno ko ebia suro so ba be yi me bra a wo kira de wo dokron kwanta wo firi cha ere so na ko dokron kwanta me bra ka asanka wo ba be yi me ba wo suro maame no oba maame ne be ka so ne me na aye wan ntino nka odisika no sie dia ma me papa na eve ma yi nyumu wo de ma me papa na wo ye fe ne san na ba no ma ne me no no abegina ma ba be yi me aka se o ne ba na ne maame anya asem ntino o ba be yi me papa no se da Emma miss me try lie bi na misika kakra wo mebra ho no ekrasi police for so de me se me kama no nsam buru nria nyina me kama no nsam ya de na tuma ma chese o dwuma mo aso mo to onya dwuma bi me kama no nsam nyina ma me buru nria nyina wo se me pa me moro nade Emma me akra na da wo no mu me bedru fi akra no ko toilet sa ti se pa mo mi ade na ye nyem wa ade mo nyam wa me ne nti amesan ba ha ne se wo ba ye no wasi ya me ye beifo enam se wono no want me ntina okontokwa want me ntina won mu ntime meti wonom no mente sa wasi ya me ye beifo wonder wo me wasi me ye beifo ntimpese bible no kwafo hwehwe mu ya se me ye beifo a wanka se me nya beifo so na nipa we beifo no wanka eno ntina ba ande ha de bible no kwafo ma agi se difo pa ba juada ai juada wo ba na ye frɛ pa na obehwehwem emaye enu ani na se mo mi ma mi otebo aso so teacher da so ka ho ato ede baby makura no ba wo ye na wo ba ho no no ene se wo se wo be ye wo de ma memfra papa bi na ne nkasa papa be ma memfra papa kromo ayi o ka vi musumu me idwom ne ma ye na o nya kwan frɛ papa kro no kromo ahene na wanka ma me ni history nchiro ma me no so tisi kromo kra se oba be mia me na akum ya bia no be bia suro no ni me na me ma me so sa oba ba ho no ma ba be ya mibi wa wo ma me wi asini wa wo ma me ne be ba physical be ye bibi me se da Bode bi ko possession mo je 3 million man wa sere yo wi o de to MP3 se bejina mani wisa de gu me so what is sikano ai ato MP3 kat siata se na ne wa twennwom de agum na obejina ho no na asa o santi oduru ho no bia se wa anya de se wa che ne ba bia se wa anya de se wa che ne ba why ni monya ni an monya no mon friend na emusa no bia na ediamomi ka ne so boa hey wa ma mi tumi e hye wo so ka se se wo se me ye beifo nti ba yie no mummisa no na wonka number 1 hello hello aunt mami la auntie la ba ma he yamo net say na mo yanso ya wo ye pa me pa cha wo me ye duma Sompa TV so na woni mabayo a ye friend mommy ai mommy me ba no what the wabre me say wunya ne kura wo beku no na wo so ye bayifo enti ka ye nhwehwemu ma no esan se wo suro san hwa ba be ye woni ne ma bibi ma me na ade na ayesa me mom na me pa cha wo Opple na me beifo na hwe won na ye beifo wo se wono na ye beifo okojina we nya se ka ono akra no na ye beifo wo se ye beifo nti wo suro se bia se de wo tie ne so pentokwasem wan hwa abeba be bro won ne makura ku wo mo eti ye mfre wo nanka yi entu ayi wada woroma ai me da si bebre me pa che wo samu tie ni mi tie o pa ba pa akra no ni kuna me wale no ai owuye ana me ko aguna wi amoase ana me ko hunu ne papa wo ho hello ye tie o ba la ba ye tie ana me ko hunu ne papa wa aguna wi amoase nti me fa ne papa na me ne wo sa akra no yo ana ne papa ne ono no sade o si ya o pepete ano na eja wo mo poison wo ho kun no na me sha me chi
na me dia akra ne ba secretary asecheduma se tradaso mpacho mu tie ni oba lareba ye tie mpacho mu tie ni mi tie pa wa ma me aha enti me de ni betu ho no na akra na ote ho na ye fra ne mo me no ko school na school na wo ko no ni ma de na ya me dase me ba we no da chi obetimia aye ana obeye teacher ni bia na obeye bibi anya ban sika ma me so anya bieki fato mu tie ni hello mami e wo ka ba ko bia ye time nyeje ho ma wo wo de kasa ye tie wo kasa ba ko si ye tie yes am okay mate yes anu na sa fra we no okofa boy tu ho na o ba say 9 years no na okofa boy tu ho boy no so anya 11 years nti boy no onya juma onya she oto bia won siom me ka chen say me pan so won ko school no mom na so ba da chi no be den obetumi aboa bi wan kaze wan peneme no okofa boy no nti so me baba ko ne nam na ye ko bebi a ye ko kodu ni fie wana no se me ye beifo na me pasa me shine na wale na me kwa me phone ho say oh mommy le sraw me nya ni paboni ni sha me na me tawa wo kwa na me tawa wa asam wo me mba ni mu nti asam a wo kan me ye beifo ampa afi de mommy ma se kan so a wo say sa me no sama man chimu ho a ode bewo me yefunu mu na me say na ode bewo me yefunu mu say nti o ma say ketwa so ode bewo me yefunu mu na me toji ye na bewo me say nti me say wa mo de me kwatu se ko hospital papa na me ne ekotna ekire no ode me ko hospital no na mo to ne me nkate nyina de betu a sa aka no nti o ho no Nemkofo no mo ho se ekunu ne busafo ni gina wo mutu bro me wo kuro no so na me de me tu fi kuro no so na me ko mbe afi de mo mi swale a no ka kire nkofo se da ne si ho no o de prayer ba prame na me de beifo enti no so nukunu ni wu ya wo se nka me na me wu ya nko wo se na me se Osan so afred wo phone so bi sam say me kiase na den sanka me wuya ya da ya ne say ama me baka kire no kura ka kire ne say de oya no enye no obeja ya onjai na emboa no nti me ya ma jun say sa bia ta me kokura mpo a me bi sam de nanka ma ya den nanka me ne no aka ahwacham ma me la me ya me ba be bi sana no so holy me na onu me bo achade wo kwan no so nti tirada so fo nyina ya well nim say de oye yemi ma me la me ko papa no ho me kwatena papa no ho ni man sense ho biem edura na pa na ma pa me ho na me ko dokro kwanta akọ hunu me baba akubi wa ho me ba kwan so a ene ma me bi tu me fokura say me njai na nipa no de obeye bia ya me ba o na mo mi ya ta be tu de ba to achi no ho na wasane me agbom biom nti ochichi me nim hu nyina man ha me na me se no o se be diampe bia o so obeti me nim abo achade ama your friends me hu akire me ampanso me na nyini ono afi na wetu so se afi na okọ 25 nti nya dia mbeti me na akọ na me so me de no call ho na mo baba friend no ade no call ho no nti tia wati wei ono na ye adwuma de hya be ma na se akura no kuta no oya 5 no obaya no ho a baba fa be ma wo ho no wo anyinsa ne ye no sa de bread be ma no nti akura no wulie ye no sa de be ma ne ye den na wade be ma na ho ade nti me no me nya ne boni biala me nya ne boni biala ono a wo me boa ma me sa wo me boa wo Ujoni jam hono makase master mpamo me no be ma na hwe me am de asua adwuma wie me di wachi na tuna wo di wachi no kwanye mo ho nkran no wunya wuti di wani ade no che be ma de ma no wati ma che be ma no wanya bo nwa na wo di wachi wo me ma tuna fa kwa wo no eno so wo mpe wo ye wo ho no wo mpe
What was that? Bisa na se wona de me to adwuma mu. Bisa no se wona de me to adwuma mu. Ma me la alibe. Me pa ejuada ubetimi aba. Me dia sa kra we ya, sa boncham we ya oyi ya me pa dia me mba ho. Memba ho de opedia opia o son kwa bosum so. O so ontimi wona so opia bosum so. Men ka so mentimi wale o, nya be ma me ka so won pami o, me se ba yie me ba yifri me so. Memba ho. Ba yie na me se bra ba yifri me so. Ba yie no. Pan kam da ba na onye. Ba yie na me se bra ba yifri me so. Me bra no bra na me pe fi se wona suwa gro sare hwe me. Memba no nyina ma no fani ni anum namba ma. Wona suwa gro ba ta But I to me Johnny ma ne ba wo honom kasa me metena ho ama ya hwe e ma boy no me say my daraja boy no na share o boy no na hwe me ma me sua adwuma e bo me ho na kwa adwuma be na boy na no aduane na jokuna be ma na no aduane ya sim ho na me pa no bisa no ma ka se ja be ma no aha ma ka se ja be ma so wo se me kwa school no ma ba de ka mu wuti me ntua me ho ka memba te kura me kwa school kura me hwe ja na mo de sika chi ama so wo kuro no so Mami wani asama so de kwakwa to wani azara ba ko ya wani kwakwa ayi police station ata na bi so be ye yes mama na tweme na mako kwa da kwa so me wura mu owie osma mo mi wura mata do se miye wani otwa ba mo no machi pai ukwa no so mata do sunsan mu ukwa kasa za ba da me na nya asam no wani na abo me so kwa na maka Satam na mi so na mi nima me no. O ma mi na twa ba de hyewa. What ko kase obi na hyew. Ko kase, kase wo ye bi wo don paase. Okoto do ko mi ja ne phone e wo. Na juma mo hanu ya sansa hanu ya fita mo ja phone no hanu. Wo ko achima. Madam, wo ko achima wo. Che manan fa ne papa the second ne number man. One fa me baba akonso ya plan for stay. Ba akonso so ya plan ni ma. Womu de omu was outside ho. Mamu fa number ni ma o. Na wo frɛ womu na bisa asam na se. Mame, asam no. Yes eh. Oni we ka woni ewu nie. Ni ehunu ba bia no kore ne wo se wo made a. Edwa da be san transam no so. Ni afrɛ pa ba. Ye be frɛ Ellen kura di onu so wo chirada so bi asemu yi. Wo be ni mu. Abe ke se no wan. Na Ellen abɛya da. Abe ke no wan. Akosi Ellen. Pato, wa mo se Eric no wan. Enye yakosi Eric. Ye frɛ Ellen. Na Ellen wo ni. Minimu no. E bia wo be ni mu maame. Ellen so de. Akosi Ellen. Ellen so de wo ka no kure pa. Na Ellen se no onu wo hobi. Oni wa me se mo fra me mba no. Mo fra me mba no Ellen ke no wa ayi oya bodafo bi o. Oya bodafo bi no ni na akoya wa no. Na oni ho. Obeka. Maame wo se wo ma entu de fancy wa ye de be padansefo na ya tena asem ne so dwoada na ba ye na wode ato me so no ya hwehwem na wo ba tan de enwane nya wo masa na ma ya wo jani jam ho ma ya mo ayi papa ma me ne so wana ato ai no na ye dai na wo ma ya chi ni tu bisa le se ne ba no kwanyem ye watu Mama di mani wo kro no so ma me nkata tam no. Ya di mani. Ma me nkata tam no kro se me sele ja wa mo. Ono kwa se wanyini. Kromo hene. Mama fra. Kromo pen for di na no mo kasa. Ma me la be. Me wonu me na ba ko na wa ha me. Wa se obetuma se afriche da so wonu wonu atinya antena honom. Da se wa atinya antena won to betuma se afriche da so wonom. Enwum no wa he a. Me so metime ndi wachi enwo me mampete. Miss ndi wachi enwo me mampete. Wa so betuma se wonom. Nana so am. Eh, daga te ye. Isi ye. Daga te ye. Kechi. Daga te fodo come. Daga te fodo come. Muro come. Daga te fodo come. Daga te fodo come. Daga te kechi. Ana. Daga te fodo yefa. Pese daga te fodo. Eh, daga te ye. Isi ye. Daga te ye. Kechi. Daga te fodo come. Daga te fodo come. Muro come. Daga te fodo come. Daga te fodo come. Daga te kechi. Ana. Ma me la reba. Mommy wonu mu wi wa ho.
no kura we na no ne se a onu mommy me se onu wi onu bida tenase Mami lalibe ewurade Mami laliba so wana chemme wo menti be what we fi ho no ma me so me to fi ho no bi mani adwendwe yes mani asentira mda so ti kuro mo ano me so me nya bia wane what so so ma no share so wonko ya no dia tira ma wo sa ba ho no wonko ya dia ma wo sa ba Mami lalibe na ya de na uchi ni tumu wase uchi ni tumu one ne baketo yi na dance for ni member na omugu ho no ani papa na me ne wo ho no papa na to ni fie no papa na ma ye oba ye nko ye hu me ya papa ni si no papa na to ni fie no na me ya da na so hu papa na ma je si ho no papa no so ye nko ye hu na wa ma de ma ye chi amani akoto hu ni e frecha da so fu ho no me what ntro ntwanto so na me se ma afa na mba da kurukura me se ye ko ho no mo ka o se me ma chichiri mi kunu se ma ni nya sika ye ko police station ho no mo ka se mo we no me ka cha ne se ma asem we na wo ka ya eya me ya kase enya no kura me se ko enam so pesa wale ni guru community wo ka cha se na me ka me boa wasi na me ka sa me boa cha se me kun tam bi bo mitim na me wi for talk eno no oto na ni nyina wo oto ton 8 of oto ni nyina wo bisa me ko te ha da sa me sa te ma ma kire no mami yi ma mo peda me ba mami lariba so ubay o so obotire me botire wankura ada na so oton 8 me wankura na mami na kasa no mami na kasa wo fra tare so me kasa wanya papa ba me na mi ekuta na wo no mi no solid this kind of woman no bisa mi mba no wa sa side ko nya je wa hanu mami nya je ma nya je wa hanu ma wo so na chi Mami laribe say the empesa me kan say ye nyina ejira fidi kase esu de mommy ne ma ehye wonsa sade e chi na kola bibia ye no wa bebusa wo me ncho ko mami yes wo ko ncho nda na ma ti hotina yo na ya mu na sama aya mu nka sampa na mu nje duo bone ni wa ba na ho nje wo ya na ye so de ya me ni ntia ya se no tina ya fra wo se wo ma na so wo ma mi nya ne dai na to ma dan so wo me Madam for fun, mundi sa madam for fun na mi. Mi ni wa chi gwankwa so bola. Abra me wanza de juma me. O ti ka na me na bra mo mi sika gwa na me wana papa na wo ntina me. So se tinchira jinchiri de me. Papa na wo ntina me. Aya tinchira jinchiri de me. Payment mi nchini. Wa mo de ekuta wa wudi chini za me me na tika peka na abre. O ti ni shani fa ko nyama adwuma. Wa ko wa ni benti. O se de omunu mo mu wi a. Sama asame ko asame ma wumba munna isame no wi a wi ni be ne betimi awo me se mo nfra me ba ni ba ne betimi awo o ti mi fa ni sha me ta esu na masua kuni so na mpaya na mi dagu ba mi ko so sai o ma mi ye bibi na ma mi de ya ma mi o ma mi ye bibi nka ma mi de ya ma mi nka nya sa ko be hu mu asu wa fidie no so no nti mo ba ti ma wo ko be hu o papa o de atoso ma me la rebai o me la reba funny picture nto ema bia nhwe na picture no de bi bai ma me la reba o de atoso yemfa ni si mommy enko asema o ma me so kan yi o wo se wonu mu wi uton wi tofe na no kure fresh that's one ma na mo bisa na ukun no bra no oye sese oye de adwuma me pa cho wodo awiabre yi so de nsu anto ama akua adwuma no ya nya dan ya nya bi aja me so bi bobo ni ti ba ko a na maye me di bia mankora de akosku aja me se be bia anye ntimeta na fa akono maye dan ma hwe me ma boy no na share wo
Boy na share me and until me nya and that's our kabi bi kura gu me so aba me ya ma me dwani jam ma me dwani jam honom master no ba otimi ba fie honom ba be ka kire me kunu fo nso mo mpam na me kofi o se wusu ba boni nti ne ya ja wale no e ma me de ahometi asesa me ne ma na be ma na mfra me kram se sa me ne ma kosi be ma ne dem afi me su adwuma ma mi opam me ameko omopam me ameko ofie osu betu adwuma ne ka osie no ko adwuma mo ko ka kire madam Olivia say ompam mi mfra adwuma mu honom e ma madam no ka se na ma me aka na msu me de mesre no metu ya ma no na ma me ne de sa na odi firi honom me kura me me set na 2019 na mo firi odada mo firi oba 2017 me so me me set na me kuta me ba abaya we say Mickey 2019 no ma 2021 o just say na wo no me tu nya family planning wo ma me say wa wunum wo so say nan wa wunum enum no de enum no de me bra wo ho ma me ne de me chine chere so nyina sa menwo ama bia so mu na ma wo kura nya nka me ba panyi kura ne akura we say wo bra wo ho ai me say ma me ne to me chere so nyina sa menwo afido me ne bia nya yi a wo so ma me so wonwo wahunu nti mo hanu ma na ba ye na se ne me wo wahunu your family planning na ho kire wo homo mi wonye family plan wa usu tu ba wawu yo adwada nsa nyame na be na we die we fi se ma me pa ti mi aka cha me se me nwo o ma me nwo am papa me nyimo fa gwa ja nyame na be o family plan nti wo ma tu ba wawu meye ma meye aho kire wo me mu ntete kakra no wa silver set ya to aso sa no wow 5 on so better house for da bi nya se for se omonte ne ma wo a omo ya yi e na me wo bia na iris wa ba yi pepepe bi kura ho ma 7 months na first one dey ba yi 4 months pepepe na me de nyim panyini no we na me wo ho no na me de wo no etidi aye ne mo mi agire ye frɛ odifo pa ma ne ba mate no be hwese ba ye ne bi wo ampa otu ama otutu ama me ho ato me no ti die ye be wie na o ma producer frɛ pa na ya hweta pa be ba no na wa ba me se champo ma e ba cho so wo ne kromofo no bitimi kasa na ye dan mesra wo ntesa ma me ne be ba me so ho no aba ye dan wa pa ha no osuro kura obaba me so wo honom maame ye de wa hye ne nsa no jamaka tete na go na so wo so bie no mo betima bia ka sa maame jai o me so na ka bi dia ma no so na me dia de ja wura o ntimi me ye wo bra wa ba ha no o do ye sa afre ye me se champo brem nam de so maame na ye mfre di fo pa no me hwe ne hia be ye na ye de ato so no o me ye me hwe no ne ye na me pe no mo na me hwe ne ye nye na obi ne ye nka na obi ehunu ba bia be so no se wo na obo ne be yi maame no ah so na obo ne be so maame no ya wo ebe yi em said no was wo pe akure ya sem em se bibi ntene no e bia no so ko school no animade e na okofa be ma wo to drawa class se akure wo ye oje wo ya wo 5 won ka so wo ba akoko da bi na so maame edrum pempen so bi enipa de maami peso wo se ne be yi aka se akure enu mu wi na obi ya wo botire onu mu wi de ko mo ka wana ka boniti ko bi amoniti wana be ko so ko anu tuntum de obi won na nu sa ye nyina ko anu tum aso pekasa aso etwentwen se wasa me dendenden dodo to so se ne maame na wo wow enti no wapeso wo se akodi ya se live na je se wonu mu wi de na ko bi ko boniti jwe se wonu mu wi de so de be bo bitiri enu enti na wo se no enti no wo no be ye no ya wo de se wudin se wo ye bayifo enti ye kan tietietia so wo ba ha se ye odifo ba pa ba ye de be ye tuo obi so ofiri semu e bae ye so onye bayifo enti odifo pa ba na onye bayifo a obeka enti nya abotre wo ma me nya no abotre ne ye de wa hye ne senso de ontimi nya wo hwe ma me no ankasa no ebi ono so na bibi ha no wonu kwanse on transi mu se bibi ha no obi aboa no enti ne ye ka kire akoda ni se wonya abotre woni ma me no ho wona de ne ba wiase na emom no bema na ya wode no akoto adwuma ma wa hwe no a ene wo hu etire bo a ya se bo nye sika ewo mu no bema no no na wo endan no woni ne transi
send when you are doing so, one in the bed trust, one also up one no, a yapa. Tell him I some idea, was when you beman, one fire and yasam cry. One fin mamino, no one trust enough, one much enough and function crown. So, mammy, with my mercy. Mamma is one as one, oh my dear, she need yes and dear. Baby, I and one. yo, uncle. My lady, a dear, she Mammy la lebal Mike Tyson. Mammy abrewa utimisi jonko ntokwa. Esa dagate fwanyom. Esa ama ne ho niam nyina atete. Minima dia mami die free ne ba ho bia na nkomo foforo bi wo ho. No masem. Because asem we no very weird. Ede be na be ma mami ba tan a wono wawo ba ba wiase chesensam kura wo ka na fidie nsu yi. Ena me ba no wo hye ena me ba we yesei na no de sekan kura nko di kume. Mami no hia moa. Ena ne ban nso so o problem. Because we tie ne nkasa yam ni nisu a wo teto bna wo fie a ono nso ni problem na no odin. Sabre nso so wawo manan family planning so si nyame beye no. Enti adwuma ye wo ye wo fie a ne de agi nyame na nkasa so behwe ya ampa. Eniama bi wo ho a my lady ye hwesresere wo. Mimi hwe ni nyina emesere nanso so me ye din na me de ade ne kwa adwendwen mu a. Bibi wo baabi. Nanka. Mami ensem a wo ka de gu ne bai hu fi mi hu ne se atro bebre wo. Because senka ensem a ba ya yi kenkenya no kra a enki ati fie he sam reproduce anka obi kra afre kra say amami ensem a ba ya yi kenya no kre nanso enam say ye no kre nti obi anfre nkan bibia anfanfa ho maame no ewo say ye timi pekwan bi so de ne fa ye nua ba yin so ne ha onyina ne say ni maame abɔ ne ba yie enti ba yie a ya bɔ no je say ye twen odifo pa na oba ba hwehwem so ye ba ifo a ono nso se na no nso eden ne de ono nso I lead maame fancy ana mango kan ya yenka medase Mr. Chambo akasa na rampa Malady medase pi na me nhira papa ya ba dwuma o Malady enu akra ba na yani ni di nkomo na ne maame no me fa boase de ne kakra ansa ma betiasi kireda so ho Malady ebuase ho no maame no okay. Hello. I'm Bacho Mahe. Yamu madam. Yes, uni ani mommy. Bacho onu ne dimechi enye nchen kra. Yo yentie we di oni mfa asem. Yo awie ya me ase akoma mu di nyina mi tie. Kasa mu ka nyina mi tie mo fre me ma me nyina mi tie bi. Na asem ni nya se akra na o station e mi nyina mu bi no. A odi mechi. Asem no ba ye no ne ma me wo that kind of in fact say maintain ho ase. Kona ma me no ye nyina na e chiwote wo chire de so. E na ye mu ba na ja me ko school a na ja isi ma be teacher ni. Nti ma me no tu say o uni ma de ko school. Akra ya ntie ma me na asem. Ayo ko di be mechi. Me no ka say ni am ye panyi na me am tiade am gi pay. Ofuni ba ba twa nka. Ni baba ko bo wo kra be ye fo. Eno no ye kan wase. Na no na o fe mi say me ma me aba e wo kire de so. Na oyi ye ni me kan si omi uni be ma mi e de wo na obe sisa no ni nuanom o nuanom o mu ye sojafo o ni nua ba ku si the DC or Talisman Abdan o mu nyina ntimi asisa no e no na abe sisa no oye na ade kanebo no nye na ade o ni ye ka wuntie ma me ne ka won abe ka tu mu utimi ni ma me ni di bom e wo si ayo last time ko ni bom ma de sika wo no ni na me ka me ko abe bom mo mi no metie we di na me se enye na me wa were so afie dia tete kukuko o na metie enti aba last week ofrene bra me catch o se momi jayo momi anya no tani ni ko bom na ma me no se de e be report no ma police for nti o be report no ma police for e na police for no ko fa no nti o mo ko fa no ba ho no bo mi se o mo ko fa no ba why no fe na o di sta no ba e be yi ni o ye mia me ko nyina no akra no na so odin o wa kuma bi a ka tan se o nya ni o ya o nya ati se wa
betie wo bla so wa wo ma me se ka kwatra se ya me kura na che wo de wa bu me che wo wo ya ade wo tia wo obi asa na o tia wo yes wo no wa yo ho se wo den wo na apese wo sesan wo ma me wo ma me shoot to me se ai wetimi asesan wo ma me se wo ye be man ti won fa ma wo so wo jina wo nwale ye wo tu baby wo kura wo ma ni hu fie me so na wo ni mi ada bia wo ba me so wo so ni na kwa wo se obuwa okasa obuwa Una mama fa papa bi number wa chada so ubra afrika ye zan fre papa bi ma sama afra ma me ba be kumye o ye fre obi afa ma me ha no ma me ha no dan mi si do kwa kwanta ya zo sa ba hono o ka bi kire no oji wa tema odi bi kire no enti mo di matama ya dai wo ti metra ma ne Jesus a wo me wo sa ya msa ya dai bra ni de kakra me wo kono na da bi o bre woni mu fra mu maame na mu fra mu oh maame ka bi ade no wo mu fra mu maame na mu fra mu nue na mu siesie o mu ntemo me se mo fra kire da so bra fra kire da so pa me da ma se e ni nua ni asem ni sin nya mi no obi enye se ni obi o Oti ba be yime baby o muti ni tu mu na ni kura wo no na me gidi me na me 3 million koma na o mo bi ye be so 3 million na me de ma no me ka che se mo mi ni de me ka bi koma me ni su se ba ni se me support akra no na nka sa akra ni de me ka ntimi de ma no ye tua bi no nti asem ni sin de nti mu se si asem ni de akra no nto na wo no je na mu tu no po akuma no wo no ya akuma bo ni mommy ni wako ma ho ye ye mpanyimfo ko obu yo ye muni bi me mi to say ko tinya ha otimi ekome ba mi muni bi ba wo beti wata mi jo basa wetimi oh enu se enye tie na epe sanse o nyina ma bra ma tunipo bra ye o ma mi samo mi wo no mu wi e no kore no credit e ba ko pe onum wi no credit mo fresh ada so fuo ma me ti asa mo esa da mo fresh so fuo e tu ba bo yan na me mo fresh ada so fuo ma me no wata o mu ti ma me na ti ba fresh e tu de nya bo na wo mo ni na ma no me fresh e be tu ja wo yan na okay wa jimi afa jimi e pe ba bi tan ate Wasa me no wi yima wo nua sa no kra ba ko no mu wi na sa me nua no me na ntena da ba ko mu da ma me ja no odokro nkwanta no o kire na yi gato gela nya hwe no no ti shani e wonom nsa me mete no to wo so ne sa wo so me no mo wi ba ti shani e wonom nsa o ti ko crab e kokwaje ayi me se mo fra chere da so no fra chere da so bia mo fra elen ana se mo fra obi na juwa da elen beba ejuada bredi fo beba se wono wa fra na dance ni a me so me fra obi so honom ena me se ejuada bra ye fredi fo pa ma na ba wo ma ne wa wasem ko malady se de enkonko ze enkonko a malady me da se pi nyame hirawo se de na me ka no mami akra ba ni ebise na nse mebre ne akra isu ahusu akra ketwa enu a ba su papa mo na no de on fan hye tirim sa malady hwe bibia nkoka papa enye dede sa akra kra no na koma bi enye kra na mami pani 56 57 edi ade na nka woje uko 60 years sabre nka wonana mo na wo hwe wo mu malady unim mami nko wo hanka ye o obo ase ho no yese osesa bola ye gaza nya adwuma bete niema wo ye bo ase abontezo yese mema timehwe no fadi omo hwe ni sei okokanto kwa na teze brofite ni ye twe no teze hwe de na de no pento kwa ama na ni ba akokora ne yese ya hwe na ma ye style o yanka ye obese obana nke ye hunu na ni de ayempo malady uye pani chirade so na wo ka no malady Sompa nkranzanti omutie ye pa o se bebie die bie to amnim se bia o mefre malady hwe ensem bi wo ahomete akrai wo ye nipa ne maame ne wo kan tokọ wa bonti wontimi ntena malady emma ne ma de awo no ye ka ho asem no emma ne ma setene mo no wa awom no malady etani pa o etam pa akrai ti ne maame nka so wa bane wo kontokwa wo ye nipa ha no ana obe kanzo so a wo de ntokwa yi ba ne so malady wa ba new year u be di dia wie aye wo kromo na maame pani ko tisim ko timi ko saa tete mpaboa
we no malady ye be ka kira kura se de o be ka kira so be ka ne ya enti se ne maame ba ma na de na yesa o de ntokwa be ba ne so enti maame no malady enye se bia ye be ka nse be da kura ne hye ne nsa so kokrom wo no ma ne ntokwa wo ne ntokwa ye se kura ne suro se maame ne ba krom wo ahwe ne ma wo ahwe omuti nyo mu de ano ye de ne hye ne nsa unkwa wo ye de nipa koduru krom ho a nipa nyina suro wo uko kantoko obi ahu a no owura dem na se ma taxi no apie udi agro obehwe unti obi ahu na no odwan na unkwa won wan na 57 58 to se den no maledi wo ho odin aka sai eya nka betena si no odi ahwe wo nananom na nka asomdwi aba no odi aye ntokwa na ade ti kromo maledi nkie wo mmara no meyi ne ho ano edi na si ye ma watu afiri kromo so no ukura si mu fie kamade a edi na si ye watu afiri ho akotena obo ase ebiem so akura yi bone kwa bi se onu ankaza ni nua pani eye brebi adu se akura na nya be ma so ko ware no ma me ne ko ya ko kan se kachi abebe di omoa o ma me po ba ma ko pe oba de ma no we nyina no ya sem papa so ye bata na uti se na be ma kron so no so agimi maledi on se wase na ekopo ha ma awade no so anye ye o maledi ti mami ye pesi ye hunu se eye pepepe bibia da na kwam edana kwam dia won sesa na nimfie na waduro no mami na dia wo ye ne nye emfa kwam maledi se nimfie no waduro na wo ye sa ne ma we no maledi ye betima ka se bia na ne ma bi to chema ana nimfie no so on tiase ensan wie na emwa no mwa wonya ensan wie no mami pani waduro se edi ade na woje na se omotuam na de koba waburu se sram ye pata ba bia mpata ana ntokwa no akwa adi ade asaba ai so o se wutisim dakati fo asei ya wo bonwumi dakati fo ni dakati fo ye na watie sim chese adaje nim maledi fatum na ba bi o no so pasa won se o mienwe edi asanko na nkwa wo sa ye ka hwea wuntie dakati fo maledi mane moma wo ya zo bofri no wa o ana na eba udi asabna ne dia de na wo gi ni wiase mami penny 56 57 e wo se utena se na wo nananom na ka wo krokro wo mu enne so de wo no ase atwa ho aye ma taxi azuma ana wo hwe nkura yi se wo nananom nkura nan o se numa obeya wi maledi bede wo nkura tima ba wo nchen wuso mu a wo hwe wo mu emperifo kra wo hwe wo na kra maledi banka tachi ka so no kro wo me otimi hu tiche ni a wo mami no wadi adura na utiche ni ba be siri wa wo bu e bu ma bu meme maledi enu akra ikasi su se uya bema no wanyina yie na so ye wadwe se one maame de besi ani obehwe ohwie bia memi ni ai bigezi ye ko obehwe ye hwepa eti we no Kevin na beko na so obehwe na wonhwe no ebiza me maame no de waye ye aye ka ontie no memu za no ho be den onze ne nkomo a wodi ne kire se na ni adin obi woni nya de so abola oba wonte be sesa anu wo sesa so na wo san ye niema ehu hia obo ase ene nkrofo gu no so ni ye bu na ne dako ye bo no wansore na wo ye den na wo yende ye boda kunu ansori na wo yende maame no maledi otie ya na se ne ba no frɛ so otie etu on frɛ ne mona manie se odie dia on frɛ ne mona manie se ensa na ye yie ensa na ye yie ensa na de no kɔ ba bi ensa so okro no nkwa homa so zero meda se so ji be ma ye go hwe video no e ba ye se na medika e ka ye no issue we die ye ntime enka se maame no aye anase onye ye esan se allegation na lady way edit to ne maame so idie ye wa asofofo e wo fidem ha se idie ye be hwehwemu na ya hwe se asema lady ne e ka no e no kwe anase enye no kwe because o se ono die ewiase we ya oba mu idie bibia be ko bania eye ne maame be ma awa wijai oni ni jai nia ne maame to me ne die minim ono e na oka na asem enti ye hwe se asofofo ebe mu a na omahwe mu se ye no kwe se lady na asema oka no ye no kwe anase enye no kwe nanso awofo nso so person oye oba start at the early age no na shase ye no because untimi ntwa oba e mani ni na open ne down for ene de enya de papa nti yesre lady we de asema oba be kan de emu edu nsema odi tinu maami isu de emu edu maami no say na adwen se on maha why na adwen se onti ne nan ensi Sompa TV so e ma yen discuss issue enti se na edi kan kai no ye be san so atena asemu esu subio esan se ye pese ye hu se eye no kre
se ne maame e na eye no anase enye no kwe. Subscribe na like na for commenting so eba comment section na ase. Edi amedi so an keche maame esi enesi. Ne besanso edin shemu ewa Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.